So, hi mga Gamhanan. Welcome to the Gamhanan Marathon. So, for this week, mao ni akong contribution karon. Ako ning kaning video gikuha ni nako kato nag summer outing me. So, by the way, before ta magsugod, magpasalamat ko sa tanang dapat pasalamatan na ni na episode. First up, it's Cebu Westown Lagoon. So awesome, good. It's one of the best Mandaue inland resort or pools. If you hilig ka sa pool, mao ni pina one of the best diri sa Mandaue City, Cebu. So naslay slides, naslay pools. So of course, naslay wing na private pool. Ikaduha, I'd like to thank MO2 for the entertainment. Nag-karaoke me, one of the best karaoke places in Cebu, kas naslay mga rooms na dagko na napay bilyaran. Di lang mag-karaoke, mag-billiard pa, plus lami gid ilang mga pagkaon. And also Happy Jacqs for the food, Happy Jacqs for the breakfast while we're staying in Cebu Westown Lagoon. Really lami good. And finally, CheqRx. So ang CheqRx usa na ka app na makatabang ninyo kung namoy inyong parents, inyong mga tiyo, inyong lola, lolo na maintenance na tambal, makakuha mo rebate tungod ana na app. So download that app, kay gamit na siya, kay one, maka-earn mo points by just sending your prescription, which is kuan lang, the points could be redeemed for mga premium, mga prices nanay mga points. Ikaduha, you can get rebates by just sending your receipts kung nipalit mo tambal, vitamins para sa inyong lolo-lola, ka mga maintenance, especially muhatag sila rebate ipada sa inyo through Palawan, so makatipid mo. And number 3 na siya mga mini apps na like reminder na kinala na mo inom og tambal. So hey, tanawa na CheqRx. So thank you so much guys sa pagpaminaw kay karon. Tanawa ni na episode kasi di mao ni ang usa sa pinakalingaw na nahitabo while nag summer outing ni dito sa Cebu Westown Lagoon. There is only one rule in pillow fighting, and that is there are no rules. Pillow fight in 3, 2, 1, let's go! Salamat sa pagtanaw sa kanina episode sa Gamhanan Marathon. Uy, tanawa, ikaling tanawa ang mga videos nilang Jomin, nilang Rigel, nilang Munchkin, nilang RJ, ni Angela, ni Glenn.
ug ni Clark. Yes, tanawag na and padayon na mo sa pagsuporta sa Gamhanan Gang. Because every Saturday 7 PM naging mga nindot na video na dapat niyong huwaton o tanawon. And of course, kung mo subscribe sa akong channel, panghilbog subscribe o sa sunod semana na sad, kita-kita ta sa Gamhanan Marathon.